Naimbag nga oras mo, madam. Ne, si kamat gaya man aning. Nasayata dakan. Ala, sumrakan. Agyaman ak, madam. Si kakit dimat. Dinakman awagan iti madam. Nanabela, kunam kadilatan. Awan sabsabali kada tayo tagkakalugaran tayo. Kat, agbalin ka nga roden nga amok. Di madam ko nakin Madam Bella. Naisaan. Diyak kayat nga awagan nak iti madam. Basta na, kunam kanya, kwan. Kat no kasta ti kayat mo, Bella. Kat, anya nga iti trabaho dito'y balayo, nana. Kasi timbaga kan ka ide, aglaba, agluto, kan agdalos. Day talaan daramidam dito'y balay. Ala nga rod, nana. Nalawag ti saritaan na. Aglaba, agluto, kan agdalos laang. Wan, awan mo ti sabali nga ramidam dito'y balay. Kan saan ka marigatan nga aglabata, dua kami lang kanila kay kung ay labaam. Okay nga rod, nana. Nalawag ti saritaan. Nana Bella, apay, asino ti asawa di masikog nga anak ni Nana Juana akaaruba yung nakiasawa ka din? Wan nabayagan. Nagkasarda, wano? Live-in laang. Di damo nagawis iti kasarda. Tsak man ammo. Mabai na kamang damag ta mga nuko na anda man nakibiyangak. Kahit ayan nga di asawa na, apay ajak makitkita di tabalayda. Adan sa kanumay di abroad. Kasta ba't timbaga ni Juana ide kanyak. Oh, adang tangag paiso iti abroad. Ang mga nukun ko na dalaang tikas jay, tapno saan amadlaw? Saan na madlaw, te? Saan amadlaw asinikugan dalaang di anak na ang? Aniya, tila sasawamot aneng. Ay sus, di tay laam mo anana. Agparparik na ngamin kanya, alino ko dalaang da di babae. Nalaingak ngamin amang kilatis iti tao ka. Anya, bye-bye am dagita. Awan pakibiyangan tayo kadagita, aneng. Ingka kedyagaon no nakaluto kan tamangan tayon. Mabisina kaon. Ay ala, nalipatak mo tay lutlutwag. Ay naksatan. Inton maminsan, aneng. Bantaya manaimbag tilutlutwam. Kita man, nakset tilinutom. Imbes sa mangan tayon, saan taglutluto kapalay ti sabali amasida? Ay, pasensya kayong tata. Naliwayak mo't nga paiso. Nagluto ka, bantayam, di mo pampanawan. Sana tila papanam. Uwan tata. Kung amin, ni Nana Bella ngamin, kasarsarita na kita eh. Ay kaduray panunutam lata tilutlutwam. Ngala, agawam tagluto tamabisina kon. Adamot tang sikday ta ala kay prim. Kunamutlan asino akabaknangan nagsasaw. Gapot addan katulong da. Kunamutlan asinan amang sermon kada tao. Bayan ni Aning bakit? Apay nga awan manan diti balay. Jak ngarod ammo. Kunak no aday jay likod nga glablabak nga mawamot. Sursuran damat na siya babaunin. Nakasapsapa amapan makikarkaruba. Ay, wang ngarod Sinapa na tinagluto. Sa idi nakaluto, kan nakadalusan, rimwaran. Nagsapa nga glutluto. Nalamisan ti taraon. Sa paan na tagluto, tapno makarwar mo't amasapa dito'y palay. Papapananaya. Di ta kakaro ba? Mapan makis istorya. Anya klase ti babaunan ti kasta. Di tanto pa'y rumwar dito balay mapan makichismismis. Ang isumutan, inaldawa kasta ti aramid na. Bagbagam tuman na diyang anay, kayat ti kas diyang aramidan na. Nana Bella, anya nga'y di husto di atap ko. Atap mo nga. Di masikog akaaruba tayo Sinikugan dalaang saan da nga kasar. Aniya, nakadamagam mo't iti dayta. Di kaaruba mo la di tabangir abalay
Ibagbagadala ka nung nga adda ijay abroad ti asawa na. Ngam kinapudno na kitawa. Nga katawan pakibiyangan tayo ditan Biyag daday ta aning. Narigat ti makibiyang itipada a tao. Masurunak lang aming takunamutlan asino abaknang no agkaw-kawas. Kunamutlan asino nga asawa ti baknang. Tikit di trabahom ti into naram. Saan na ti biyag ti karuba aning? Awan mo't problema iti trabaho. Talup-lup pasakmut nga umuna sa aktorumwar a makikaruba. Kan may sana kayat ni tatam a primo tar aramidam. Agtalinaad ka kumalaang dito'y balay. Ay, maburing akmut anog mulmulagat akla dito eh. Nukas di analpas kung ti trabaho na na. O di agbuya ka iti TV. Wano saan nag-cellphone ka. Maburing aklat tanana. Agsakit ti matak nga agbuya. Mas kay kayat ko ti makisarsarita iti taptao, nana. Ay na, tapno ang muyaw. Nagdudugyot dagijay nga amok da kayaw. Kano pati underwear da, kat ipalabada kanya. Marugitak pa'y, ano saklaang tadyak kayat nga dam ako nada. Grabe mo, daytan, aning. Wan ko naklarudan, nagsasadot da pa'y, ta ultimo inumun da adanom, payawat da amin kanya. Uray ko maano saan da nga imaw. Nakaimimot da pa'y, kana da pa'y sadsadot da nga agdigos di da pa'y agtut-tutbras. Namnaminsan na si putak a nagtutbras na. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunon da kayaw. Nay, aldawa. Panagluluto man ay. Ha? Ay sus, un nga agpaisaw. Sige, agawid akong. Tainak aglutong. Taamangan no pang uran dagiti amok no maladawak ngaglutaw. Sige mapanakong. Inton maminsan manang. Nakaring kan Bella. Nay, bigat mo't kaya man. Ala, ang murmuray ka, taday pabuyakan ka. Nay, anya na ita. Adayin senti ka ruba a video ni Aning, nga chis-chismis iti store. Anya abidyo ngay. Ito yan, uyam. Mabirlang ta i-play ko. Nagsasadot da pa yan. Ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko man no sanda nga imaw. Ay nakaimimot da pa'y. Kan adda pa'y katsadsadot da nga digos Sida pa'y agtututbras. Namnamin sa lana si putak ti panagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunan da kaya. Makitam ti kasta nga aramid ti babaunan ta. Nakalas. Naglokon day jay a babae. Apay nga yakas ta ti ibagbagana. Dadadaulan na tayo diliklikodan ta. Adita mo. Naimbaga, tada ng video kan kwa na. Aniyan? Pag-impakya mo na dyan nga aning, tapapanawa mo, bakit? Nag-awid ka mo tanay. Ala, sumra ka. Nagdakal mo tabag ng awit mo. Apay, ang bakasyon ka. Saan? Pimanaw akong ijay balay da Bella. Tapay. Adaman siguro mading inaramid mo. Ay, awan mading aramid ko. Di dala maaklon ti mading aramid da. Agpaiso mga imot kan dugyot da. Di da maaklon da ita. Iso a pinapanaw da. Anya? Apay, inapamida. Saan mo? Imbagakla kadagiti kaaruba ti pudno nga ugali da. Ngam sinakit-dakit din. Makita. Di inaramid mo maran ti jak kayat. Apayaya di mo amo ti mabagbagaan. Di mo may kat ti kinalaing mo nga agtismais. Nasayat ayat ti kasta. Inka tis-tismisan na iti amom iti sabali at tao. Imbis sa pribado ti biyagda, mapan mo tis-tismisan ida. Awan mo't madingar aramidag tatang. Apay, dakas ti agistorya. Dakas ti makis-istorya iti pada at tao. Isungarod nga dangiwat tayo. Tapno adda usaran tayo nga agsaw. Nga agistorya. Di mo man ikalintigan ti mading aramid mo. Saan la namnaminsan wano namnamid mo anaiso kay ti kasta. Naminadaw. Sa apay ti madikan ka, nainayunam, kan kiskis sayam ti istoryam.
panang dadaali ti pada tao, ti kasta nga aramida. No di da kaya saan lang? Ado ti pag-applyan na sa bali dita? Wala, ngam awan pagbayagam at trabaho, ta kastamot ngamin ti aramin mau. Agbalbaliw ka man, anay. Ay, awan ti rumbang abaliwak tatang. Taawan madingar aramida. Agpakpakatutuo aklaan. Nukas na, pimanawan di katulong yo, Sabel. Wen aning, makiasawa ka nung aminin. Aya, ang mga numasikog pa yan. Ay, jakla mo saan mo tikunak? Ang mga numasikugan day jay, iso ang nagikatan. Kasano, mga laka iti sa bali ababaw ninyo? Kapilitan atan agpada kami met nga da trabaho na kanila kay. Ay, agaplayak nga rudin Sabel. Alaan na kung tasya akong ti sweldo ang ababaw ninyo. Ni apay, jesigo na trabaho ngay. Awanin na. Pimanaw akong tadyak maanusan ti trabaho ijay. Agasam, pag imunan nakit din jay bakit nga amaw. Awan mo't madingar aramida. Ng pagimunan nakit din. Iso ang pimanaw ako na. Anya? Iso nga alaan na kung tapno sa anak ang mabakante, Isabel. Alang araw, tapagsaritaan mintong agasawa day ta aning. Kahit inawat da ka. Siyempre siyak pa'y tatang. Inawagan na ko ni Isabel, mangrugi ak kanon nga agtrabaho inton biga. Swerte, tada pala mangawat ken ka. Nga oray kasta ti ugalay. Isong agbalbaliw ka kuman. Ijamaw ti makibibiyang iti panamataaw. Nangro na nagiti amaw, ta sana nasaya ti kasta anak kaw. Apay, dakas ayat kag istorya. Iso nga rod ti usar tingiwat. Agsaw. Wala, nasaya at kumalaan ti isawang mau. Sana kumkumpurmay. Awan rumbang abaliwa. Tawan mading aramid ko. Gagangay laangan ka datayo ti kasta. Ramen ti biyag day ta chismis. At ni Eric, balasan ko. Ay, awan da pa'y Di da pa'y si mangpat nga gasawa, nana. Apay ka day. Ita nga minti schedule ti panang massage ko kunkwana. Sika nga'y, ang mga nukayat mo ti agpamasahe, balasan ko. Agho-home servisak iti body massage. Kastaya, ay sanan, tawan mo't nasakit iti bagik. Malah urayit nga rod idan asumangpet tani, adayo pa'y nga minti naggapwak. Alang nga rod, pasensya kayon. Di kay mabalin apastrakan dito'y salas. Tababaunon daklaan dito Sana balin, awan problema. Dito'y latan balkon ti paguraya. Nukas na, kanayon nga umay day bakit dito'y balayaw, sabi? Wen aning, taw may agmasmasahe. Wano saan, naagdalos iti kuko. Ngam ni Eric nga asawak, ti kanayon na servisan iti body massage. Ta kanayon nga agsakit ti bukot na nukwa. Kastaya, ang amam, adanadlaw ko iti day bakit. Uray bakit, ngam kaslad da sarsarampiting na. Agasang, nakabado iti tubeless, kan nakapalda iti nakiting. Nalaing ngamin nga agdala. Kan may bagbagay naman, tanapintas ti pamagina. Ang damot sarsarampiting day bakit. Madlaw siya. Ay, jak kursunada ti panagbadbado na. Bye-bye amlatan Kas jay nga rod ti trip na. Oh, adto yun ti kapim Eric. Ni sanak pa ta nagpatimplanin. Kaya may sanak ngagkapkape. Ay, kastaya. Si kaman la ti lalaki nga amok asaan ngagkapkape. Iniwasa kong ti kape ta, bawal kanya. Ay, kastaya. Mala, inumak nga rodan da ito. Apay, di ka pa'y makaturog aya, rabiin. Saan pa nga rod? Si kangay, di ka pa matura. Madamdamaak pa'y maturog, ta orayak ni nanakikay. Ta umay nak imasads. Rab-rabi nga umay agmasahay. Uy, tadi na kano masango no bigat. Kan may sa, aga po kano di takaruba. Iso ako na magaslat ta dito yan. Kay, amo ka din ni Isabel nga asawam ti umay na. Wan, imbaga kitay. O ala, inka maturogan na nin. Ay, sige nga rod, Eric.
Nakaskas daw mo daytan. Rab-rabi nga umay agmasahe. Uray bakatan day jaki kay. Ngumadlaw nga ampang na. Isus, pudnong samot ti atap ko. Mapansan at talaga. Wan ay napatsindak ka day. Pudno ti magbaga kada kayo. At dalakit dilimot a relasyon dagiti adwa. Imposible. Bakatanan ni Kekay. Kat, anya kumano pa ka? Adaya binakatan nuni ampang tinagaray. Kanayon iti balay da sabay. Kat pasaray rabi ipay nga umay da kayaw. Alam sa bagay, gwapo mo ngamin ni Eric nga asawa ni Sabel. Uray asino mo't siguro a babae. Talaga ang makayawan iti kinataer na. Uray bakit talaga ang makayawan kan kwa na. No kasta, saan ka nga agimon? Di mo pagimunan ni nanakikay, Sabel? Kat di ka agatap, iti kanayon ayo umay na dito'y balayang. Ala, apay ko mga agimon kan agata pa, kat awan mo't madingar aramiden da. Ay na, panagkunak. Nakurang ka iti panagsipot, Sabel. No siya, mapaliiw ko ti garaw ti may sa tao. Bantayam ana imbag ya asawam, Sabel. Tani, uray bakit ni nanakikay, may asim pa ako nada. Mabalin ka di aning. Di mo padaksan dagiti dua tawang magmadingar aramiden da. Atap mo laang dayta. Saan ka gayam asilusa, Sabel? Nasingpot ka ngamin unay. At dayta, nakalosyo na ka. Imposibleng asaan at tumalyaw ni Eric iti kastoy asuot ko. Nagkiting kanangul-ul a shorts. Kan nakasando aklaan iti na impes. Nakaturugan ni Sabel na asawa na. Uray, tasan asilusan ni Sabel. Padasag man agargarin ni Eric. Magargaring tupay iti baka. Siyak tulakit din akaubingan na laang. Ay, adatan. Aging tuturog ako. Hoy, aling! Bumangon ka man dita! Ha? Ne, apay Eric. Apay akas lakuot na. Nagalas ti ugalim. Padpadaksin na kami kaninanakikay. Ibagbagam nga da relasyon mi. Ha? Wow. Amom kadi ang pambalinda ka ngay darom iti kastangar aramidam. Ha? Ay, ini. Awan mo timbagbaga. Ulbod! Ako kusam amin na nagargarat mo, tapumano kan. Ha? Ne, apay nga eh. Saan miya kasapulan ti chismo sa ababaunan? Kat agsagana ka, tay darom da ka. Anya. Tay tangamin ka, di ka dumdum nga iti pamagbaga, anay. Di mo ngamin maikikat ti kastang ugalim. Anya ti aramidak tatang. Diyak kaya ti maidarong. Awanan, nagdarumda ka naon. Naglaing ka ngamin ngagpada kasi ti para mataaw. Nangalam ngamin iti karbangam amang dadaal iti para mataaw. Tatang, tulungan da ko ma. Diyak kaya ti maidarong. Anya ti aramidak. In ka makipagpakaasi ah. Marang isanod da ti darumdaken ka. Sabel, Eric, umayak agpakpakasi kada kayo. Isanudyo ko man at idarumyo kanyak. Akno nagtinagbasulak, pakawanan da ko ma. No kasta, amina mo tinagbasulam? Un Eric, sorry no nagparbuak iti sarita. Di da kun idarum, please. Grabe mga mintar aramidam aning. Pinadakas da kami. Imbagbagampay ka no adida ka suswelduan. Kat on time mo ti pa nagswildom. Sana ya? Un, kamalik dagi jay. Iso apakawanan da ko ma. Agparinto mga iti sangwanan nyo. Di da kun idarum. Tumakder ka. Ala, ikanda kay ti may sapay agundaway mong agbalbaliw. Isanod min ti darumiken ka. Nga, iti may sa kondisyon. Ha? Anya ngay dayta. Ag-public apology ka. Ay, oo na. Sige, kabalak nga ramidan dayta. Inton assembly meeting ti barangay. Agsao akto ijay sangaw. Saan lang ay di barangay hall?
Ura iti FB. I-public mo ti FB. Ta ijay ka public apology. Onya, mayat ka wano saan? Kababain samot no iti social media. Mayat ka wano saan? Sungbat, tanong di mo kayat ituloy minti darom. Ay, sige. Mayata kong ere. Agiyaban ka, tadi dan pinatuloy ti darom da kontraken ka. Una, ngam naamuanan ti publiko ti inaramid ko. Taijay mo't social media ti kayat da pagkidawak iti pamakawan. Kahit anyang araw, talaga kasta. Inaramid mo mat. Pag nakmamlay ta na napasama ka na Wan tatang, diyan kun aramidan ti kasjay. Oh, adakan. Kumusta ti naawat ka iti trabaho? Saan tatang? Adun ti nagaplaya. Ngam awan apulos ti nangawat kanya. Ay, nalabit ang muda at tinaramid mo. Isa mabuteng da mangalakin ka. Tabang ano aramidem mat kanakwada ti kasi tinaramid mo kadang itinagbalin nga amo iti kalabas. Kasano day to yan tatang? Marigata na ka makastrak iti trabaho. Ala, di ka mapukawan iti namnama. Nagbunga, nagitimulak ka natang. Isursor mo nga ilakaw. Aglako kalangay. Wanan kapilitan ng akas tatang. Di mo ulitin tinaramin mo. No di mo kaya tadakdakas pa iti pagtungpalam. Wan tatang, agbalbaliw ako. Apay nga tanga umawawag na ti abakbakitan. Hello? Hello, Ingo Lakay. Sabtan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle apagluganak. Apay masapula sabten kaya. Nagasidag. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manay, sabong manay. Ay na, umay kakit din. Orayon ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko nakaw. Mula man nga tanda gitay. O, naikat na dya bakit hanay. Nagitati paggasgastusam, mulmula. Uray kumano agbunga nagitay timakan tapno da serbina. Di ka kadisumanaon. Di nakla maawatan nun aya. Day tangarod ti ayan tirik na. Tihilig ko. No inggatang mo kumay tibangaws, inggatang mo di ta amula, di ada sinanta. Sayang nga mindag ito'y nudyak alaan. Nakasailda. Ano la amin? Bambanog. Natangkit di ti mulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apita masidaam. Wano ilakom no isaw. Bye-bye anak la ka di Ingo. Anya ka ka di. Di nakla maawatanan. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kundag itoy. Adya ko mama, ti pakais-istrisam. Ay na, ado ti paka-stressak Ingo. Diyak la ibagbagakan ka. Adula amin nga amam. Bakbakitan kan nga agar ti arti ka pailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laeng ti oras mo dita. Tulungan na kiti ngagmula tinatang. Kaduan ta ti agmula tapno adun tumot ti apitin takit at dailakot ah. Welcome to Jenna Almoida Drama. Biday! Rabiin! Anya pelat ar-aramidam di talikod ti balay aya. Isim-sim pakbiit dagito'y mulak tanay, jakpay nalpas. Agmalmalimlat ta nakasta ti ar-aramidam. Rabiin! Di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na aya. Maturog ka kadilatan, madamdama akton. Dahil talatan, isang sangwam. Alam na iti ulas kan pungan mo dita, dita ka maturugan. Kahit daemaw na kita amulam.
Agpapautang ka pa ay maripilay. Wan mat paringgaw. Apay, umutang kaya? Wen ko ma. Agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmulak man ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Mano ti utangam, paray. Hanggang magure ka. Kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalako ak. Mabalay. Wan, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray. Talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta paray. Manungarod ti utangam. Ibagam, taigtid ko adagaws. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agluto ka no madamdama ilutuan na kami. Adda tinangdanak ngagdalaw iti pagmula iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan. Apay, nalawa ayat ti mulaam. Wen, tapno adaw ti maapit. Ket adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wen, ay na, sambutag tagmula. Sambutag ti nangina apresyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to kanaw no makaapitak. Di ka lamabutang nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw. Ag-triple. May mayat mo ti kastuyan ngam tar aramidam. Awan mo't maganab mo itar aramidam. Angay, aywan ka lang iti mula nga awan pa kay ranudam. Ti ko nam basta, padwak dagiti mula. Yala, agluto ka nga raw iti pangaldawan iti nagtrabaho, biday. Baybay ang pala nagtamulam. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagpipintas mo dagito'y mula mon, maribiday. Agyaman nak amare. Kanayon da ngamin amasibugan, iso analalang tuda. Imaduda mutten. Basit la dagito'y ngay aywanam iday. Imaduda mutten, maray. Wen ata nagagat damot nga agsaringit, mare. No da saringit da, ipat kumat adagosan. Ay na, nagmayat mutten. Talaga nga impamay samon ta atensyon mo akadagitamulam. Wen, mare. Maragragsakan ngamin no ado ti makitkitak amula. Ken napintas dagito'y amula. Mabalin kumot lang nga ilakaw no adda mayat agumatang. Nagpintas nga rog ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel. Kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagito'y klase ti mula, mare. Basta da makita kakastoy. Kasla kayat ko agatangan. Nagpintas nga min talaga, mare. Makaayaw iti mata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sibog ka, sibog biday. May busti danaw. Dita mulam latan ti papapanan ti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamot danom asumang putno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao. Di ka pa'y mamasahin. Dapat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawon ti kasta. Tauray imado ti mula. Ilutlutuan ka pa'y la iti lamutam. Husto nga rin daytan, tao may nakmasahin man. Wen, madamdaman tuntan Lepasak pa'y asibugan daytoy. Kumusta nga'y pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray, ang bimabamot ti presyaw. Wang nga rod. Ang bimabaman kan ng mato ti presyaw. Masapul ngagbayad ka, tanay. Due date mo itan. Ay, wan, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi, awan pa'y agas ti banog mo'y.
Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalakati presyo. Tartaraudin jay bunga ti lubyas ka ngam nalakalat ta. Agay sana bali tinapata ganda pagbayad mo. Awan day jay, loge. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gaya magimula. This drama is owned by Jen Almoida Drama. Nagiti mo ta mulmula. Pasal-sali di ti paraangan mo. Na, unay kamutan. Apay ngay akinugtarang tamula. Nay natumbag, anya kamutan. Di ka sumana ubinay na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam, nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod aya no awan na ganan siyam. Nagkuna nga kundi mula ka itinakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan dagita mulak, Ingo. Agul uli magdala dita, ngamriribu kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makikita dito aglawlaw ti balayan. Maestrisa ka na kita mula. Hay! Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula ko. Maminsan pa'y Ingo. Bilangan ka. No kasta, insardeng muntag garden tata. Wait ta, nalogya. Law-lawan ka na nagmula. Naimbagpay ko na ta, nasubot ko ti puunan. Alanganin ngamin ti swerte dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula, ta sigsiguradaw tata. At dalakok apagpalot. Nga tanga mon, ta sublate mon. Inlablaban kong dayay kat nangababakan. Manungay ti mapangpangaba kami day. Ay, dakkalmot ata ta. Kat apay nga raw nila ko mon ngay. No dakkal gayam ti mapangpangabakam. Agambro ko ni ti mabiit. Alanak ni bakit ko ija abroad. Ay, sa payawan kwartak. Nalugyak mo't ngamin ni garden ka. Agdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko matibalor da jay. Naglinamatan. Kunak no sa nga ribaw. Ay, sana Espesyal na dyan manok ko tata. Last price di 5,000. Nagninaman da itan. Nga mala. Agdiskitarak man iti pagbayad ka o baraw. Di mo ilaklako iti sabali Uy, urahin kayo tata. This drama is owned by Jen Almoida Drama. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga rod day taagatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, amangan no anyaman laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Ay kwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayadak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga may ni ti kwarta. Ala, mabit lang nga rod, tatang. Inakalaan ti kwarta. At tuyan ti kanam, kan inumam, chicken cow. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalay ngam tao, marang sikati pagbaknangag, chicken cow. Alang, kas kalabagtit ngagsasaong may sadita. Bagtit asasawang mag. Kano kasasaok to chicken cow? Manipod at daday ta manok mo. Di talat ta ayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros kang apros dita. Dayta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan ang nagita mulmula. Sigurado ti swerte dita uy. Mangankit din. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kong. Umuna ka, ta sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan day ta manok mo. Nangalaam di taaya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon la ako na kanyak itinala ka. No liw-liwam na kita mulam. Liw-liwak mo't na ito. Isa bay-bay anak. Ayan ni tatang nanang. Ay na, napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Nagloko mo't ni tatangan.
Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok matgayam. Ay, patpatyam tumot day dyan nga amam. Kat amom mat abulbulas tugi. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay ang manok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na amin nun a piyestaan. Anyan, no apay mat ngamin alinakwan da iti manok Awanan, makasuron nga agsugal ni tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Malas. Apay nga nagpaabak ka, chicken ka. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamitay. Di na patay saan ka natay. Agasan ta na kita sugat mo ay. Pumigsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Mga apros di tamanok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggo. Siya abi nang tagtrab-trabaho dito unag kibalay. Ay ano sama? Si kangarong ti babae. Sumanao ka manag. Panawanak di tayo na napudot ti ulaw. Ingkamot agluton nabambanluga. Tani, nagsaringit manen dagiti mulak. Kat masapul amayalis damanen iti sabali apa. Gusto man nga minan ay ta mula-mula. Day tamanok mo ti sardengam. Ay na, makaring-ring ka. Di ka man langay. Parutan kay man la amin na namulmula. Kasta ti rumbang karakayao. Tap naawanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumana upay lang. Isa dagiti man mula na ti pagipapasak. Parutak dagiti. Ni, nanang, anyat sangsangitan nyo. Dagito'y mulak kasi naman pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramot nga agpay dagita mula yun. Ay tulungan nakman anak ko, isimpata man dagito'y. Ay na, awanan, natukul tinaduman, adu tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kay agsangitan. Tulungan kayo, nanang. Nasaya at addakan, mga nun. Nay, nakaluto ka mo't gaya bay. Itaman pa'y anasapa ka nagluto Biday. Wan, tamabisin akon. Anya taliluto masidenta. Manok samay. Nangalam di tangay. Kat agit itlog mo't agit di upa anitim ang manok ta. Mangan kakit din, di ka sumana udita. Nangalam iti pinartame ko na. Basta siyak mga nakon, tamabisin akon. Gore ka man. Mabigbig ko to'y tapingar na to'y. Ay, just kika. Tay samot manok ko na ito yan. Wan, iso. Anya? Awanan kay tibain. Sika ti awanan itibain. Tadinadaal mo dagiti mulak. Iso a pinarti kon jay ap-aprosam amanok mo. Tapno quits. Anya? Hello, Nana. Da kayo ni Nana Biday. Saan? Ay uwan madam. Apay ka di. Siyak di ka chatyo agumatang itila ko yung impose yung amula. Ay, da kayo gayam madam. Impadas ko lang nga impose. Kundi, adu kayo mutin anagdamag. Sikat ikaunaan anagmain madam. Wan nga rod. Nagadumagayam timula yo ditoy. Ado ti pagpilyan. Ayun agpili ka noan niya ti kayat mo madam. Nalakalaeng. Sagmamanungay, Nana. Nalakalaeng. Uray sag 200 laeng ti maysa. Ni, naglakaunay, Nana. Ay na, tapno amuyo. Dagita tay mula ang inginaan. Kat no kakasta ti kadakkelnan, ribo ti palurnan Anya, ni jak amo day ta. Ay na, basta nagmula aklat tang aminin. Pinaado, tamagustwak ti itsura day ta mula. Napintas ngamin apang dekorasyon.
Diyak kaya timang luko kada kayo, nana. Iso nga ibagbagak da ito eh. Nalakauna ti kasta presyo yo. Ilakok mo't lang amin tigatangag kada kayo, nana. Ala, gulpiyam nga ruden. Tailaklakak no wholesale. O sige nga rod, nana. Ngam dagiti la dadakkel ti gatangem madam, tapadakkelek pay dagiti babasit. O sige, nana. Gatangag tumanan no dumakkel dan. Manungay amin tinaglakwam bakit. Di ka mo lamalmalpas ngagbilbilang ditan. Kaya't mo, tatulungan ka ngagbilang, biday. Ay saanen, kabailak abilangan asisyak, agbuya kaladita. Ay na, nanginamot gayam tikas jay amula. Jaklem pagaraw. Manya, di makitam itan, ti bunga ti sakripisyo kadagijay amulak. Kunam nga awan ser-serbina, ngam kas makitam mat, nagpuskol to'y naglakwa. Biday. Naimbag pa'y kanya, tamapag numarak dagita mulak. Ngam si Kangay, awan pa'y naganab mo iti panagmulmulam idi. Kan ti panagtartarakan mo iti manok. Ala, sorry ka din bakit. Sige, di kan paritan ng agaywan iti mula. No kaya't mo, tulungan ka pa yung mga sikaso ka nag iti mulam Sanen, kabailak nga uray awan kadwa. Biday bakit? Ayan mau. Apay aya, addaak dito'y ayan dagiti mula. Bakit? Adda dinawat ko apasaw, iji balay ti anak ta. Saan da ka nga us-usarin na gitaw? Ha? Tulungan kay Tararamidam. Kabilak ka na iti daga iti apat. Saan abasta dagat ikabil mo? Adda dita sa ako tinakasagana ang maikabil itipat. Natimplak daytan. Ay, masapul gayam at timplaan. Tapno na bunas ti mula. Tapno na pintas ti mula. No napintas mo ti daga ang maikabil. Sige, takargaak iti daga dagitaw. Alang arog. Diyak kumakayat ti agpatulong. Alaman laeng tapno mabibit amalpas. Di kagdanag tano makalako aktumanen. Ikan kanto iti kwartam, inggo. Basta manipon ita, tulungan kan bakit. Kitsuri man na no imbulang it ko nang itimulam iday. Nukas dyan na pudot ti ulaw, ipapas ko ti pungtot ko ka nang itimulam. Sorry, Wan. Saanan ang maulit day jay, bakit? Ala, lipate munday jay, inggo. Anya ti kurso nga alam, intun aginrol ka ares. Kahit ko tagbalin na pulis, iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mo't anak ko. Sige, tay karigatak ti mang paadal ken ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa'y ngagpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko nga mintagbalin na. Ay sanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw, no saan akin na pulis talam. Agmula ka langan iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela, taagbakla-baklakan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agbakalalaki. Kayat ko matag-eskwela tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tarong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan ng anak. Idagdaduman nga anak na. Naputakas ti kinataok. Kaslawan mo tanti sir-sirbi kiti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumot ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabaling ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wan nga rod
No siya, maawatan ka anak ko. No agdala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bakik. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana karudan nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaram ita. Awan mabalin ko, tanitat ang yuti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam, daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky ang nakisarita kanya. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwadang anak ta. Kit basol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga eh. Kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon ka data itiriga. Kanalalaing ni Aris, ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakas ta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, arasagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tatang. Kat amwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita. Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam tagrieng. Pumarbangon ka tapno addamalpas mo. Ricky! Aldawin! Bumangon kan! Anyat orasin na Ay na, riingan na ko ni tatang. Tsak kaya tag-garden. Tsak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang, tatang. Alas 4 pa lang iti parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon ak manlangan. Nay, ada ka mo dito'y waiting shed, Ricky. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabas ak iti oras dito eh. Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo kay nana? Agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta adasa nga ilik no madamdama. Inaman gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya bukal tigatangin nyo, nana? Kumporme na ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal, nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man eh. Ah. Ilakok dagito'y nakasupot ng igam ko. Katangin nyo amin dagito'y, nana. Ikan kayo ti-discount yo. Ah, agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpailay. Tamangan no sumangpot adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno ado ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili ah. Ah, ay sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatadamakaratim da ito'y naglakwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no agda masobra iti kwarta, igatang ko iti pagmanicure, kyan pedicure ko, takas talaangan daramidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam di ibagbakin ko ana, ta sigurado nga ungtan na.
Inggatang ko iti pang manicure, ken pagpukis tinaglakwak iti bukel. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan Diyak lang pakpaka. Tabi siya ket ngarut idi iti panagadal ko iti high school. Insuro na idi ti kabsat di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tag-pukis. Yung tag-garten na. San ko akalaan tag-mula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam, siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagiti inted ko nga imulam, Rike. Wan datakkel dan. Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tang. Kaimulmulam lang, dadakkeldan. Luklukwan naksamat, Rike. Ha? Ay kwa. Sa palin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam ana imbag dagiti mulam Tapno adda ila ko tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka. Tulungan na kamang paadal iti kapsat mo. Tatang? Nawatam! Wan. Tatang. Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man nana. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak lapta. Tapno makalpasak. Kani. Masyanak kini tatang. Kanayon pa'y gaya man nga overtime. Wen nga rod, kayat nalaaman na yun ang tibirok na. Tapno adda pangalawans mo. Di kay matanagan nanang. Maadaan kayon to iti professional nga anak. Iyaon kayon to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bang basay, tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak. Ay, kuwain, maray. Mabitlaan. Ano dagita kargam aya? Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaw ta nakaapit akawn. Ne, naggarden kagaya, maray. Wana, taginatang ko abukal dagita ka ni Ricky, edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya? Naglukot jayay? Inla ko ng sabot na kita'y kunak na imulanan. Ay, jakam mo Kunana mo ngamin ngaglaklako iti bukal edi, iso aginatang ko. Alang arod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagitoy pamulak kinkwana. Nanang, paldo. Nakaaduang kiti customer itang aldaw. Iso nga ikan kayo ti kwartayo. At to Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Ken masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sa no agaramidak iti uray basit la siyap ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, adda bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Ket ala makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agi patakder kanu ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imula ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa, inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apay inlakom. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na alatay. Ay, kwa. Tsak mamin kalaan tagmula, tatang.
kat tinaglakwak, inggatang ko itinatad na makartib, kan pang manicure gamit. Ay na, talaga pagpungpung tuton na krikay. Anya nga iti maghanap mo dita. Ala, di ka nagugad lakay. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Isu at tulungan ta nga agipatakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali a pangipatakdram iti shop mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka pa ila dita. Maikaw aklang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulan iti pagabangan la. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas na kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at kabana. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasday kit day. Saan namot anagay at antikas jay apan makaitaw na. Kahit mabalin namat akong truline. Uno labanan ti kasday kinatao na. No talaga mo't laan na tudyo nga anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasama. Natangkan mati ulo na. Mala, maturog takit din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, ada customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. Nagkapwam aya. Ay na, napan ko kinita ti venue, di kasalin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasal? Ay, wan nga rod, ang sarunumat. Saan pa'y nakabailan ti bagik? Ala, ingkaasikasun nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. O anya, nakapanawin dagi jay customer mo? Wan abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Hay, ang sasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imado nga minin dagiti customer mo. Wan nga rod, nga mag-surrender mo ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga naakton iti tauhak. Tapno sa anak kabarigatan. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyaman ak nalang. Gapo iti sakripisyo kinitatang, iso anak kaadalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko. Tapakaamuan tay mo't jay kabsat mo. Tapno makadar ay mo't. Bye-bye, amaw. Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? Umay tumatlag siksi ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make upam aminan dagiti abay, Ricky? Wan friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da yung bagbagaan na sapa. Nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sadala imbagan. Tiyakon maka-exit dito eh. Anya? Mala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlain to'y badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tanay, ta iskorta ko. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, dayjemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga Rod, naglokong ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort kan ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelena tatang. Nobyak. Ha?
Adan nobyam? Wandatang, pasensya kayo no jaking bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasagi ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magaya man ni Aris, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atan. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya atan na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali atan na pintas mo ti panggudan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat, bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Aris ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may maysa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak. Ayos lang. Nga ore awan maited mo. Taad da di professional akabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang. Ngam adda pangaramata kiti sweldo. Ken naglun kami iti nobya. Tagkasar kami. Anya? Di mi pa ila naramraman ang ti sweldo. Mga sawa kan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan, no kayat dante agsimpa, lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawan. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanam ijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Numawan pa naramanan tamot a sweldo na bakit? Numapan ka la dumawat iti kwarta, ay saanin, kababaing. Pagbainak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinagpaadal kin kuana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak? Saan anakalpas iti panagadal na? Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat. Di namut mapanunot ti mang tedan. Madi at ti kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalinti umay. Sumrag kayo Anyat masapol yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo nga min nagawaawin ang anak medyo balay may. Ay, busy nga ni Aris iti trabaho na tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maited na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ketap no mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Oh? No talaga nga awan maited na ken ka. Tada ket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di da pa sinukatan ultimo pletik lakumaan na pan ije balay da. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon.
Saanon aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardang iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahil taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay, intasabtan ti anak ta. Nukas ta, at danlugan mo anak ko. Nanang! Second hand. Ngam napintas pa ilaang. Baro pa ila ang modelo dayta. Anya dayta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre, tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas diyay nga da serbisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Gatangin nyo amin na kayat yu. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay, intagrubwatan. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakay. Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyagmaw. Gam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawanin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi, tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan nagitawan. Ipatpatig kayo kin ni nanang. Ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip ka ka na kami. Ang sublikan nito'y balay, anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala, anak ko. Ang sublikan ka na kami. Tapno masulitak din ang kurang aking ka, anak ko.